Thầy đẩy đột chia nè nó qua áo sơ sốt mấy con lông bưng này nó chỉ nó cũng thay đua cái gì ma thì nó nữa chứ nữa ô chả có nó tôi chỉ khai nè cá chụp này như là áo màขึ้นมากัน กินตาแซ่บๆแม่ แซ่บนิ่มเยอะๆวะ เมื่อกันจะกินลงบึงกันปี๊กันจะเอาตั้งไว้นี่ก่อนแล้วค่อย ตั้ง กิน นี้แม่ ตั้งอยู่ไซเนาะสูงๆโอ้ยบ่มีบนตั้งใดปลาเครื่องแม่กันเอาเลยแล้วก็ดีปลาลงมาเนี่ยเห็นกันปะเห็นป่ะครับไม่เอาฮะปลาเกี่ยวน อนเลยตีนอนเลย นี่ เด้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิ โอ้เดี๋ยวมันนอนตีกูไทยดี เอ้า ไทยเลยเต๋อฮะงอก็ไปการเที่ยว มาทุกคนขึ้นมามานั่นจะของใส่ยังว้าตาว่ะนอกตรงนะใช่ไหมเราจะเนี่ยกินถ่ายรูปมันต้องกินแบบนี้มันจะแซ่บนะเนาะตัวเราหนักเอาปลาละแซ่บ ใช่กับพวกใครอ่ะ มันไม่ได้อยู่ในจีนปลาหน่อยเอาได้หน่อยก็ถามน้อง ในพวกมัดลูกโป่งปลาตังอ่ะเยอะโอ้จะปลาเกลือแล้วมันนอนใส่ตะกังใส่ล้อเลยโดนเรล้อนี่ยังตีอ่ะไม่อยู่เด็ดดอกนี่ตัวนอดแล้วเด็กหงตัวจบเป็นนู้นเห็ดจอเนอะใครก็ให้อยู่ตัวบ่ใครก็ได้จริงจังเจ้าจะหมุนใส่แล้วนอกดีใจจังวันที่พาไปกินก็เข้าได้ยิ่งไอ้หนูกินตามน่ะโอ้ทำเด่นนอนติดการเตี้ยนเนี่ยว้าแซ่บน่ะโอ้ยcon dồn rò tí đâu co hai chia lẩu chứ tao cay kinh ta xếp nè thôi xếp nè
giờ thay rồi trái là có tiền thay rồi trái cuốn Ôi nữa hả? này chả quá chú xiết hả Nó dọc tơ lại. ngon Nó chả. này đâu ngon cũng ngon à toàn nhanh nhanh nhé tuần nhà hay gì du bên sơ sốt này sơ sốt tiếp theo sơ sốt này ô ôi cá thịt tia rồi nó sẽ chắp lại đi na lồng nhẹ đó sành đó lá tôi là như họ nó thế nào cá cha nó chúng mà để tôi đưa cá tây cỡ nó cá rồi tôi xem là chỉ nó có cái nào thì chỉ nhau thôi cú mà cái đó cá thịt tiêu ngon chả có tiêu từ tàu tôi nó thịt củ chưa đây cá thế lâu rồi tiền chúng mình tiền nó Rồi mấy cái này là bé mà đá nó đùa. sầm pa á là nó cũng mất cơ chế lại chế gì nghe nó tẹt vỡ cơ mỏi vớt cho rồi dùng ngon là nó cá cái trái táo là nên mình gọi là thằng nút thằng mò là cho nó sẽ chết xiên cái lòng hạt đây là không đi nè hạt gì chưa hai cặp bánh chứ một số xóa không để nó qua nè giờ là nói nhang ăn nói là nhà tu đời lo xong của tu Rồi là xong chú nè. Nó sẽ có từ mót từ nó sẽ nở ra. Nó từ nó tiếng phát ra. tội đèn ta nó là nó cá tiền lo nó là cá cái gì nhau chả ngon cá Thì nó chỉ là cái tay giấy thôi.